بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs navn, den mest nådige, den barmhjertige. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. De, der er vantro blandt skriftens folk, og de, der sætter andre ved Guds side, ville ikke ophøre dermed deres fejltagelser, før en det klare bevis kom til dem. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. En budbringer fra Allah, reciterende Koranens rene skriftsider. فيها كتب قيمة. Hvori der er korrekte og rette love. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Og de, der har fået skriften, delte sig først, efter at det klare bevis kom til dem. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Og de blev kun beordret at tilbede Allah og vie religionen til ham alene, og i al oprigtighed at opretholde bøn og at give velfærdsskatten, og dette er den sande religion. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Sandelig, de, der er vantro blandt skriftens folk, og de, der sætter andre ved Guds side, er i helvedes ild, og forbliver deri til evig tid. Disse er de værste af skabninger. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Sandelig, de, der tror og gør gode gerninger, de er de bedste af skabninger. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Deres belønning hos deres herre er Edens haver, under hvilke floder løber. De vil forblive deri i al evighed. Alle har velbehag i dem, og de har velbehag i ham. Dette er for den, der frygter sin herre.